Ye ku ani mu e. Tie fi on ye ko Manchester United for coach Eric Ten Hag. Ten Hag pedan. Na also all Man United in pen inform pe ono abepe. To one na yere upon trainer na yere afa bike. Na one ye mu kita amete bike so mo park bike no mo na mukrum hwe ye so mo pedan. Nti omo ba omo so omo ye omo mbe advert o TV so radio so omo say no agent any obeche. Go krum da papa o krum nyina agent for nim. To ya ho no agent ya. Na agent for no so omo hyeda edan no e wo be 10th one. Say ono ko bia betua. Omo si moving fee. Itu hyeda no akodwon onim sa wo mpe no do akọ. No aka se mpe. O so ne o chana yakọ. Mo ajo 20 Ghana. No o chana no asan do akọ 10 cedis, 5 cedis. Obewie no. Mo ajo de o wi no asan beje 10%. It Hag is on pesa 10% in his moving fee no. To no ayre na mu. When pedan, Tomba Mr. Chairman, who need them be on it. Na nya Manchester United coach ni o say amala. But mala person pepper me dan. To no na ehwen dan on pair off. Ti enen one for. Ti bicycle o. We so on peka kra. Bicycle o na yere. No mo de se krin no mo ba. Ghana guess. Sandra Kakpo. O ka chen say no bike. O ka so unye ready. On pel. Eso so we Ten Hag sika o nyina. Bicycle se no ate. O ti ase. Anya ka se mo si ko be ma toka bi o pe bicycle. Ghana guess. Ten Hag